tambahan buku yang untuk nenek Epa Sumalu dan nenek Sandin Suaya. Langan maapenduan tibung ka aba manikna indelantang karan Kikua salama si tamu mali ipaiman si rompak kaboro olendu utama te ada na katongkonan dolo utama te sangka na mak bilan te dirambi. Rara buku tanda kanan tanda kairi tu sanda tiumba jomai bak bana lembang mingkarapa jomai bak tu pira-pira pen tutuan lipuh. Maka lima na tiumba alam maite tangana tondo komeng karapa alam maite lipu dainan padang tu balo odainan tumbo tumuku tondo ko dikasiri imata bubunna di kabanga tondon turunanna nataranaga tongkonan layu kunaluluan esungan paakalan doan tongkonan kairo di kasiri mata bubunna di kabanga tondon turunanna busung tanah busung langit paunganan lan padang disangala pasarongan lan lili nabas setangana si pangalolaban si baru barana angga rara buku tiumba jomai bak bana lembang mengkarapa jomai pentutuan lipu tiumba tongkonan dikasiri mata buhuna di kabanga tondon turunanna tiumba lamai padang risa apang mintu tongkonan dikasiri mata buhuna di kabanga tondon turunanna iumba alam mai te tangana tondo koming kara pa alam mai te lilik na pen di kuan lembang lilik na basse tangana lilik na padang risangala di kasiri mata bubuna di kabanga tondon turunan na padang dilu ubeng kara pa jo lilik na padang riwan dulapan taranakna sariwi gading pak den na bumi batara guru anggara na buku tiumba padang riran te pa ubeng kara pa padang di Toraja Utara agak tiumba alam main ini na padang rilam pio baka jomai tangke lambina anggan na tangki karatuna unggaraga sangke diran kumombongo sang tiang karan tumeng katuan numbating tutun tumam Mario anda rampo tang tito dolentek kenden tang tias sokam butuk Untong koni allo lekona unni sungi kula asumulena inde tobosio ngina tololo pasarongana pakan alam mai tetangga lepongan tondoko alam mai tanga gombungan banang siaranna solapanna numbalayanna lako kita rarabuku tiumba alam mai telidikna basi tangana padang risang ala tiumba basi kakanna padang rima kale tiumba basi dina padang rimeng kendek paka tiumba damai padang riran tepau mingkara pajong mai tak mateka main dunan ma allo to tepau gumu tonton tibung ka ba manik na lantang karampuan boyo na netike mo balaran nampak na panda di bolong kumarara karantean tuyu to maksanda maloto marasa miki uno ko dio balaran nampak na panda di bolong tasiki miki dio rantean tuyu tanga pindaya na Langgara kami sang kediran laku mombongo sang tiang karan dio mai tobalu sola anak anada dian indiambe maka lima nasile to barana mintu to marapu tanda kanan tanda kiri dio mai tepo apa na leso karuan na daluk sang pulonan na bidang talung pulonan dua laum bainan kada sanga buku son kana mali ilau sio sang apelam barang bolu sorongan sepu utaduan tole laum pasundung katong konanta laum pupu kamarintinanta lapote ambe almarhum Alexander Allah batu nenek Hulda tu tatong konite allo totemo dikuat abeta bongkaran pisang ruang retim takilangan nisang karena banua inde to sang siturusan sang lengkoi lalan laung bainan ada nenek sangka todolota ia mau sorongan sepu utaduan tole lamen dadi tanda pak pakatana lamen dadi tanda pak kabor lako batang di kaleta diong siran dalam manda diong si potang pomatoto
Karampon tamasol na sang kagendenang tanggai mayri situ lang bating lantai ada anak katongkonan. Jomay te kami pasubungan puno ng paupuran paulilian. Kiti mang matalo tang buka langan girande maumburan tang tiseno. Sumpak na kinawulawan ki tontong langan sang law enda lain deke sang lente belalan damai tetong konang kada panito bisara langan pasubungan pudu kureke paukuran pa ulelean jomai tomak rapuang gena tomak kaponan nao ki tontong termesiman langan masalia langun disungu dao mak kampunosane dao panito disembang solalanda Asia yoka langan suleng karana lindona bulan langan timban tingayon na bintoin mak paran-paran turuan pengabungan si solat temay taruh bulawan na mimi ikan daurena angga temay taruh siosok na mimi situran dadina manda suleng kararana bintin kolikan lentekna dao masaliala si solate mai to digente to maluang bakteng batu bakteng na to mating singgung karangan pasiruanna manarangun tinting ibuntu pada ulah balapai tanete toruan toma aparenta pak gantiananda la jumpa na jomai kabupaten la dolong na jomai kecamatan maka lima alam maite sang paliliran na Lembang Kairo Bapak Kepala Lembang Kairo sola Kepala Dusun Mintu Usang Situyana Mintu Utosiria Kaparentan Randu Budomai Madona Landa Tamat Telebongan Tondok Mintu Komiki PKTB Pantan Tibesiman Anggate meito siria surak madatun na buang atau tumam para atas saladan sangkaan makarengin atau kapenong panta tuang pastoro tengantara dewan stasi Bapak Pendeta Ibu Pendeta Majelis Gereja Pak Imam mintu utos saladan na alukuna buang atau tumam para rata
lalan namai kasaranian, lalan namai kasalangan, mintu komi ikui pesimani, mintu komi ikui pekatabai. Siman nanggana tek mai torigen te parande na tondok tang dan na pangaleon paranonan anggan nama solanasang mintu ki bombe na ki poindo na rarabubu tanda kanan tanda kairi lamai te katongkonan lamai te lili na lebongan tondok pakan na jumba na jomai ba bana lembang mengkarapan na jomai pen tutuang lipu silele komiki kasiri datu pantan komiki katumpak kampulembang kumua kombaine nenek bikin alambi torro tomoyo na isungi domen diorekan belan nama bela taula lombo goma ala kolakuan apa kola susimo agan dapating ten pasiruan na teme Mario kelangan ni talambi endek takaratui tontong si sonda bating si sele Mario rarabu mujo mai bak bana lembang tu laun isung kaboro tamate lantang karampuan boyo latu tun tamate kaisungan tomataka banang siaran na solapan dan numbalayan na rarabu putu mangkamo si pamatua induk si pamanu karurungan jomai to malu sola anak anadarian sile to barakna indiambe tatongkon ya loleko na tema allo to demo bainan kaboroi diong suleng karra ta temai sorongan sepu tanda malik usio batan-batan ni temai pelambaran bolu tanda kaborok laku tondon to watangka padi kwa kola tapatarro upain de katongkon antara tabu upain de kamarin tinanta nau pudu kaki uran de pale temai weni pamatua tanaka na ulang kada bisa na salah dan bisa bungan na lamai te tangana tondok tu na bainan kaborok torran di poindo na di koden ni mani katang apa lambiran nanggen na katang maupuran tangun nisan ni mani tangan nampak tangun pe maranga pangli surara na temeran te antuyun na panda di bolong ladi kuwa diong osuleng karra ta diong olo malabita masol nasang kumua to malong bating batu bating mi to masinggung karangan pasiruam mi laum pabai bayu selek na lampadori dosang kalam makna laum kalau anatang salah kalau lambori anatang salah bori kini nikatang palambiran iya rakata bainan ni rokko minangalambe tatobangan rokko saluman diri na rokko di parenti na witiliak na bura-bura tasule unang karang kada bisa naria tengko situru susito nane tatenturan torolota manda sidik kanan kediong kalambunan si popeta kelani kadelekan diong kalambunan tema allo to tema manda sidik kanan si potang pomatotok si rendana manda kumua de no pak na mendadi pak pakatana mendadi pak pamatotok lako batang di kaleta nain de ape tu men pokok lamai tangana lai pongan tondo lamai pak rapu makali makna lamai kombongan anna undisung si sola marapa puang atau tumang para rata dau masuk gana to palumbu si turu te allo to temo si panglolaban katim barat dalam tekula tapi marasan kumua laki lambi isang arata laki dete pak gantianan gulawanta apa to kumua si dolan si tembulewana ni man isang arata stengkan ni man pak gantianan ta ladi komintu natang ketang kilambi nanggan natang dikaratun indekan mangga kukumba mangori tanda tinaram mempala patomali kami tali-tali banu kami songkok bela darat anda buang moral laum burak ki usang pindan laum pipiki kita nata sanggori-gori na katongkonanta lakote ambek nenek wilda la sumpulang lolo kena upu upen daunan nada ko ke sundunin de katongkonanta upu kamarin tinanta antala tibalik ilang may tengana tondong antala dia ungkoling pak lalan talam may tepel liguan lembang kiton tong mangan dotong arabu antara potang tito dolentik tangan biasa kabutu lembu laku tok bangun banuan tadi tutun laku pentutuan di punta anta pada nama batu dolalan napa tete mata kalambanan puang matua puang isu puang apa nama salo tome batu dolalan tome patete mata kalambanan si turu lantai ada anak katongkonan si panglolawan lantai sangka nama bilan dari rame tabek tatanan rampa apa dia tali ngaduan tata palidan pasuli bisa yo kata kulam bi bisa ngarara tak kudete tiba gantian anta si turu inan latanen pasudun katongkonan tak kamarin tinanta lantai ma allo to ia mau tu rombongan buang nenek lain
saabang puang nenek lai saabang amai saabang rampo mempatu malik tutun la Kota Balu lator marin tinggi unok golangan masalialang si teruna rombongan Bapak Kaila saabang mempat yo tak mau kita lihat ini kita lebih rombongan buang nenek lain saabang mai saabang rampo mempat la Kota Balu lau nok kilangan masalialang ko tering na teh si taruna rombongan Bapak Kaila saabang mempat la Kota Mopera lator marin tinggi lau nok kilangan masalialang ko tering na teh rombongan keluarga nenek lai buntu kanan pasang rampon tanda tasikir ramakapan untuk kulawan di bukutang si peder tutup atangkan suruh la langa batar ke katong penanta launa kolangan masaliana kue toring nata si taruna rombongan lasok sirang saapang mai saapang mempatu lakon nenek adi lau batar ke katong penanta launa kolangan masaliana kue toring nata si taruna rombongan pongpera katangka tanda tasikira nama kampan untuk di pulauan di bukutang si beda tutum atangkan suruh lalang ki letang namorok bisa kue toring nate si taruna rombongan nenek mega sia nenek mega katangka rampo mempatu malik tutun lako nenek adi lau pataruki katong konanta lalangan ki lantang namorok karwa saya lako sang pulau bisa kue tering na teh si taruna rombongan nenek tato sia nenek tato kairo utan data sikira nama kapan untuk di pulauan di bukutang si beden tutu matangkan suruh lau pataruki katong konanta langan inan nomorok bisa kue tering na teh si taruna rombongan nenek Abel si nenek Abel suaya rampo mempatu malik tutun la Kota Balu la termarin tinggi lang alantang nomor 30 saya la Kota 30 talu kue tering na teh si taruna rombongan Bapak Unso Wandula mempatu malik tutun la ko Bapak Olim la termarin tinggi lang alantang nomor 10 karwa saya la ko 22 kue tering na teh si taruna rombongan keluarga Bapak Andri Wandula mempatu la ko si Bapak anak Olim la termarin tinggi lang alantang nomor 10 karwa saya la ko 22 kue tering na teh si taruna rombongan keluarga nenek Leksi Lampio mempatu la ko Bapak anak Olim la termarin tinggi lang alantang nomor 10 karwa saya la ko 22 kue tering na teh si taruna rombongan keluarga Bapak Lewi Jomai balik papan mempatu la ko Bapak Olim la termarin tinggi lang alantang nomor 10 karwa saya la ko 22 kue tering na teh si taruna rombongan keluarga nenek Felix Yowandula mempatu la ko Bapak Olim la termarin tinggi lang kalantang nomor 10 karwa saya la ko 22 kue tering na teh si taruna rombongan keluarga nenek Rani Rantepao mempatu la ko Bapak anak Olim la termarin tinggi lang alantang nomor 10 karwa saya la ko 22 kue tering na teh si taruna rombongan Mama Dion Lampio mempatu la ko Bapak anak Olim la termarin tinggi lang alantang nomor 10 karwa saya la ko 22 toring na teh si taruna rombongan nenek Jopa sia nenek Jopa Ranterolo mempatu la ko nenek Janra la termarin tinggi lang alantang nomor 15 saya la ko 17 toring na teh si taruna rombongan keluarga nenek Depi Suaya mempatu la Kota Balu la termarin tinggi lang alantang nomor 30 saya la ko 30 talu kue tering na teh si taruna rombongan keluarga nenek Sabtu Tongko umpamanda bunturing na ramakapan pawintin tanak sarina bukutang si peder tutum matangkan suruh la termarin tinggi lang inan nomor bisa kue tering na teh rombongan keluarga almarhum nenek sampai Suaya untan atas sekira makapan untuk kulawan di bukutang si beda tutum atangkan suruh la termarin tinggi langan inan nomor bisa kue tering na teh
Si taruna rombongan na Nenek Desti Kalumpang Soya mempatulako anak kalmahrum Nenek Anton latar marintik ilang latang nomor 15 saya laku 17 kue toring nate. Si taruna rombongan na Nenek Leon Soya mempatulako anak Tomate latar marintik ilang latang nomor 10 ilang latang 22 kue toring nate. Si taruna rombongan na Sia Nenek Celia Suaya mempatulah kota Balu latar marintik ilang latang nomor 30 saya laku 30 talu kue tering nate. Si taruna rombongan na Natalia Pasapan Manado mempatulah ko sia Nenek na Angel latar marintik ilang latang nomor 20 talu saya laku 27 kue tering nate. Si taruna rombongan na Mas Katangka mempatulah ko Nenek Jandra latar marintik ilang latang nomor 15 saya laku 17 kue tering nate. Si taruna rombongan na Nenek Sari Katangka mempatulah ko Nenek na Adi latar marintik ilang latang nomor karwa saya laku 10 bisa kue tering nate. Si taruna rombongan na Nenek Eva Sumalu Suaya mempatulah ko Papa anak Olim latar marintik ilang latang nomor 10 karwa saya laku 22 kue tering nate. Si taruna rombongan na keluarga Nenek Sandin Suaya mempatulah kota Balu latar marintik ilang latang nomor 30 saya laku 30 talu kue tering nate. Si taruna rombongan na Bapak Karmi Jomai Makassar rombongan na Bapak Agung Jomai Makassar rombongan na Milka Jomai Makassar mintun atau mempatulah ko Nenek Adi latar marintik ilang latang nomor karwa saya laku 10 bisa kue tering nate. Si taruna rombongan na Nenek Melda rombongan na Nenek Indah rombongan na Mama Rey rombongan na Mama Kay rombongan na Papa Dela rombongan na Papa Winda rombongan na Sirang rombongan na Nenek Niar lamai katangka mintun atau mempatu lako Nenek Adi terromarintik ilang lantang nomor karwa saya laku 10 bisa kue tering nate. Si taruna rombongan na Nenek Alpo rombongan na Papa Ririn lamai veterian mempatulah ko Nenek Adi terromarintik ilang lantang nomor karwa saya laku 10 bisa kue tering nate. Si taruna rombongan na Nenek Tiara Gantaran mempatulah ko Nenek Adi terromarintik ilang lantang nomor karwa saya laku 10 bisa kue tering nate. Si taruna rombongan na Mama Atari lamai katangka rombongan na Mama Abega lamai katangka mintun atau mempatulah ko Nenek Adi terromarintik ilang lantang nomor karwa saya laku 10 bisa kue tering nate. Lagi ko yang moto sang bubuk kada sangapat ikan dan bisa lagi paling bongon yung suling karata makalima rara buku kisah busa kararana tabit din pimani itu nasala nasaturan dan dipuduki kikoin dekam mengaku kumbak mengorintan na tinaran mempala patomani taram po bangun de meja protokol na ditole di basa ke deni salah basa batu salah saan coba di boba paraya di peperaya na katongkonan tala sumpulang ngalolok na upulang ampendangan na laku teambe itu nalam di sumpu suka na dete ekan na bulung na. Iya susumunto itu laporan kami keluarga kuma dina kipukada keluarga Nenek Debi Suaya kipukada nina mempatulah ko Tobalu pasitongan mempatulah ko sia Nenek Anton Nenek keluarga Nenek Debi Suaya mempatumali tutut kabor lako sia Nenek na Anton la terparing tinggi lang kalatan 30 saya laku 30 tahun. Si pangalawan tesan kana makdilan dari rame dikodikan di pengelola Tomeng Garagana nalam di tandanan nalu na nadete kula kasih dolro kana lantai ma allo totemo lantai kula tape marasan pindaya na
di patikin bolan tulatanay torromelayo uni sumuma ale-alea la sitamu mali ikemay bangka lima na lata patar upay de kataw konanta lata pau buo maramba apa de kau may dunanta ki gua mina kubatan kaleta tabe dio musulen kara atas siman dio kontot to matangka kumua dini manik tene na papayang to marapo dio timbanting ayoga torro makairi ulisun torro makaronto lari koko latabay ng pangulangan kalabara buto siyo lang si kadende jo may kami pasambungan puro pauturan pa ulelian kumua makapantang kilambi na manimpa tangki karatuna idekan tontong mga kukumba mangoritan datinaran mempala katomalik kumua tamen tiro luka tamatangan nalangi tamasay tama para nabatara kumua salay buo ka daw tangan nalangi ike tikembong itang pondo langi gaun ka daw masongga na kikumarar kitang lempan di batara iya rakate kami bat ito malingosoran toleaga maka lima kita men tahu mata nenek nalambi katang pelambiran nadete katang maupuran apalagi komelan na kamu duka to malobak ting batu bateng mi to mabomba molongan karangan pasir wami manarang lau kalau yang datang salah kalau pandai lau bori yang datang salah bori anta tontong sang kutuk kane sang bom yang boran usalong ite kulina pada ulo lagi te di pusat da kasale lantian lau tatingayu lako kula tarang delulah tabe dia mau timbanting ayo nararabu butuh manda panariatan nung dalam tangkaran popo yo nasalah dan pakai sungan to matakan kumua lalangan para kukam dio santung sangarata yang dikelakukan diri ti ulawan pa gantiananta sitar rutu inan lata yang patarru katong konanta laku te ambe tu kak tuangin di pudukna rontak banang inawana ya mau turun rombongan keluarga dokter Sapari Mangopo keluarga dokter Sapari Mangopo SPB MKes Rantepau Karera Rampo mempatumali itu tulak nenek Julian lampa taruh ikatong konanta langalantang nomor 20 talus laku 27 si taruh na rombongan CBDeus Senoligi Salu Sopai mempatumali itu tung kabar laku nenek na Julian lampa taruh ikatong konanta langan lantang nomor 22 saya laku 27 yo minta maaf to dina yo toring na teh yo toring na dokter Sapari nina na toring na nenek Julian nenek Senoligi si taruna rombongan na pengomega katangka mempatu laku nenek Adi lator marintik ilang lantang nomor karo saya laku 10 bisa koe toring na teh si taruna rombongan na nenek Adit si nenek Adit suaya mempatu laku nenek na Stepi lator marintik ilang lantang nomor 30 saya laku 30 talu koe toring na teh si taruna rombongan na Pak Seri siapa Seri jomai toli mempatu laku Bapak Raymond lator marintik ilang nomor lantang nomor 20 talu saya laku 20 itu koe toring na teh si taruna rombongan na nenek Grace si nenek Grace Mamuju mempatu laku nenek Julian
Lator kemarin tinggi langalan tanah nomor 20 tahun saya ke 27. Kue turing nate. Si taruh rombongan na Bapak Mika, siapa Bapak Mika jom itu di mempat laku Bapak Remon. Lator kemarin tinggi langalan tanah nomor 20 tahun saya ke 27. Kue turing nate. Si taruh rombongan na Raka Bota jom itu di mempat laku Bapak na Remon. Lator kemarin tinggi langalan tanah nomor 20 tahun saya ke 27. Turing nate. Si taruh rombongan na Benyamin Bokko jomai tori mempatu laku Bapak Remon latar mariting ilang ngalantang nomor 20 tahun saya ko 27 kue tering nate si umpuna rombongan na Bapak Alim siapa Bapak Alim jomai tori mempatu laku Bapak Remon latar mariting ilang ngalantang nomor 20 tahun saya ko 27 tering nate si taruh rombongan na nenek Sea Salusopai mempatu laku Bapak Jepri latar mariting ilang lantang nomor 2 saya laku lantang nomor 5 kue turing nate bayar moto tu sangarara tak akan kenantara na bukutu mandak panariatan nun lantang karangkong yo nasala dan pain dekai sungan to mataka nagi ko bay la melong mo sang melong na bayu sele na dodosan kalapa na orang kosuleng karana na buku kipo nenek na kipo be na kipo indok na mintu to sang setulusan tabe tako karampet busuleng karana ta tibe rumah nampak laku to inan mangka di papatuk kutulio tabe laku kita mintu masalah sang dente lama rupa sising kadadian laki pamale panabe kamanat keluarga kumua kapobentu turpi ya te ulunna lalu reke garampa reke tengan nyate atena lalu reke buntu do tengan nyate misa lalu lako polo kabira nyate atena lalu sau tondon lo tongko lo nanai nianto padang to tapalisune pak
Ako pa yung. Mahal mo po ako mo. Nambay pano kato kita kubut. Patulong mo ni ano. Siapa yan? At ano mo pala. Bota mal leve. Kita temui kata lantai parisuna inde kalau susah. Kini siman lantai lupa pa tongkron bimata makalimaan kini siman langan masa kini siman langan sulengkar ratna tongkron pekabuana makalima kini siman langan sulengkar ratna ide tori polongdokna lepongan bulan kodi bosongan lah belakuna Kabupaten Tanah Toraja tomang kadipede langsa aluangina tomang lombak ting batu banting na tomasinggung karangan Pasirwana Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja selamat siang sisola sang yokalambakna anggapan ruparana temai sang situlusanna
Kumua aton na luangi na aton na gula mangka di pelender uton na di pelelang sa aton na di tonok mo matasak. Diumba Kabupaten Tanah Toraja tali suranan na lebong angkulan konting na matari Allah. Rapo tangame kataka kinden tangame kalupu tasih batu rupan na Pak Ranunanta Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja Kiko bisa lama si Kamomani Paiman Silop Pak Kaboro Deno Pak Dipo Pak Paraya Dipo Paraya na tontong mapasakin na pumatua ako batang adikalim ni tontong ulembangan ni te Tanah Toraja ulana digente mak penduan periode kedua amin raka solanasa ya terus semangat pada peraya mentalan kamu susan apa tontong toromatan apa inanta anta sisola teto matonta rampotokon mendun lantema alototemo makalima si turu ulat te ada na katongkonan si panglolaban lantai sangka nama bilang te dirame malam akhirnya minggu terparan lanan lantai tangan atau berko todi-todi ulat todi-todi barena Allah si soal itu atau arah kumin atau maka benanau lama te tangan katongkon si turu lantai maklo temo Kumo totade langan pala buka bio satu nek jadi pala buka diri di bawah sana ada tuki. Ia mau turombongan lah. Bapak Dr. Sadrak Tonde SPH Batu di Gua Wakil Bupati Tanah Toraja diubah kadang 5 kali bingkara babas karena rampo mempatuman tutun lako tobago. Utole rombongan Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja. Yung may makakala mempatu lako tobago. Anak katongkon. Yung ito marapu to pumokar kuwanta. Itimang makalong tang tobago. Kirane maunduran tang iso. Motor dengan masih yang bisa maka penusannya lengan sulit karena Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja siswa ibu lengan sulit karena turun pertanian pekameran lamai sini organisasi Bapak Pastor Pengantar Bapak Pendeta Ria Taman dia anak-anak dan golong lantan kanan tanah kayu
Kemudian tinggal tetap tempat itu adalah waktu di kereta. Nah, suami tonton tak kali dulu nampak dengan kapas sembayangan situ alun nanti bapak ini apa yang gereja Katolik sangat nak ambil nak anak kenapa nama sama kami. Posisi pakatan atau rolat dengan kamu susah. Nah, lebih tu batu tembok pun kikure sumang atau mintu napa pak kabor mama semi nako kaleki. Nalam piatu sote mo do tingayo itu kan dia siawi lau patu teh harga umpat tarun kesal atau konan lau teh na awak yang berusaha alam. Kabupaten Salama ke Pondok. Dente lagi balurago Bapak Bupati Den. Yate balurago Bapak Wakil Bupati Tanah Raya. Yate balurago Ibu mantan Wakil Bupati Tanah Raya. Ada kok semua. Boleh mematah dalam kita minta musyawaratan. Labir kama tabe nangga boto bukunya, tabe rakyat orang terperangin. Jata taki di persoalan ringgit pangku di tabe. Yate lagi pelako toma perintah. Pacamai. Pasik cemen. Kapolsek ya sholat kira. Bapak Koramil sholat kira. Bapak anggota DPRD dari Partai Nasdem. Bapak anggota DPRD dari Partai Golkar. Buk Kepala Lembang. Aparat na. Gitu lembang ada. Kira na. Anggota na. Gitu BPL. Babilang ito. Anggota. Babilang. Bidang desa. Kepala kampung Suaya. Kepala kampung Katangka. Kepala kampung Kaira. Kepala kampung Kaira Selatan. RT Tinai. RT Tumbang. RT Galampabat. Hansip. SMP2 surat kiranya. SDK surat kiranya. SD Tunggu surat kiranya. SD Qatar surat kiranya. Bapak Pastor.
pengantar Bapak Pendeta Majelis Bapak pengantar kami depan protokol tunggu loh Pendeta mali lang Ibu Pendeta dong kera Yate letete romisa ide lagi patutun lakoto lalu tamana tondo sola gereja mana pembangunan tondo pembangunan gereja jadi kita keluarga tamu pisau main nalai lama ini nanti yate dulu aku minta tahu 50 betal na lang isulu. Hindi na ko inoki. Kaya tilan na ko ni mga na 50 pisan. Anang polo. Ito. Hindi ako bisa nato ko betal. 100 betal. Saan lang ko pansiya? 10. Sepansiya. Pwede may pasiban, mira, ito lang eh. 20. Eh, 20 betal. Aku bingung dah ke? 50. 100 betal. Dulu aku bingung nak kantor ke? 50. Ay, 50 na taruh ko na tao. Ay, naklona, pintar lumpur te. Pusyan we. Ako pusyan te. Ay, 50. Anan. 7. Karwa. 100 pintar. Nanaura ko na sa wisma te. 50. Oh, nasa wisma. Anan. Anan, pekan. Lalu aku paut hindi ako nitulog pa, minaninan, ito na kita makantor. Bilang yan, paut. Rara mo na yun, nari ko pagkakas na ayaw, putar, bibigyan. 50. 50 betal na. Hindi paut. Hindi na gawin kita 100 dulu. Hindi pa pakidik eh. 100 na. Hindi pa pakidik eh. 110. 110 betal. Dulu ako tingay 50. Anan. 7 betal na. Tayo.
Iya, lang yun, sampah. Ay, may kaso, hindi ka sa sila ito. Mantap. Mantap, kasi mantap. 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 Mantap po, mantap po. Mantap. Mantap. Dale dulu, dale. Kisway, kisway. Iya. Ya. Oh, nonton dong. Ini orang apa tak? Di sini po. Ya, mo kaya mo re. Saya mau biar mati kirim sian nanti etok kok. Apa boleh bau? Kamu ada pesanan? Oke deh, pesanan mau jadi. Dia buka. Iya, iya, oke. Satu macam yang begini saja. Ikan anak Bisa siapa dipotong? Ya tuh lagu nang udah mau minta. Ya dia mau